Ćao društvo, evo mene i Miodraga, kao što sam najavio idemo ka Soko Banji. Sada smo u Aleksincu, sad video materijal koji budem snimio bit će snimljen modelom Honor 400 Pro, a fotografije ću praviti naizmjenično modelom Oppo Find X8 Pro i Honor 400 Pro. Ovo je opcija dualni video, potrudit ću se da ima što više fotografija ovaj vlog i da bude zanimljiv bar kao onaj prošle nedelje iz Vrnjačke Banje. Dakle, Aleksinac, pešačka zona, lepo je, nedelja 8.11.2025. godine. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara. Sljedeća stanica, odnosno sljedeće mjesto gdje ćemo se zadržati i napraviti nekoliko fotografija i videozapisa, Bovansko jezero. Konačno malo sunca. Oblaci i magla se polako podižu. Nadam se da će nas vreme poslužiti, da će ovaj vlog biti jednako dobar kao onaj prošlonedeljni, ako ne i bolji. Snimam sav materijal, kao što sam već pomenuo, modelom Honor 400 Pro, 4K 30 frameova, do 10 puta može ići zoom. Posljednji se dinar vadio iz šteka, mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, Dalje smo na Bovanskom jezeru, spuštamo se dole, ovdje ima jedna uvala, da vidimo, stabilizacija zaista odlično radi posao, 4K 60 frameova. Nekim stvarima sam apsolutno zadovoljan kod modela Honor 400 Pro, nekima i nisam. Uostalom, sami ćete donijeti zaključke, a potrudit ću se da vam prikažem kako mogućnosti ova dva modela, odnosno kamera sistema Honor 400 Pro i Oppo Find X8 Pro, tako i lepote ovog predela, dakle Bovansko jezero između Aleksinca i Soko Banje.
vadio i šteka, mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, čulo se živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope, pa u Vidovdan, sigurna terapija da nam spasi dan. Svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, Evo sam u selu Jezero, oko kilometar nadmorska visina. Na moje iznenađenje ima dosta domaćinstava, dakle nije napušteno selo. Kažu da ovdje može da se kupi kvalitetno mleko, sir, kajmak. Ovo je suprotan pravac, znači nije iz pravca Aleksinca ka Sokobanji, već iz pravca Sokobanje drugi put ka Nišu. Do 10 puta zoom. To je to. Kišu osjećam kroz noć, kost što je dugo u mom grlu. Sve to jako tužno izgleda kada shvatiš da više nema nikoga. Nestajem u kišnim kapima i dopuštam zemlji da me upije. Čujem još glas mojih drugova što me zovu da napadnemo noć. Oni me čekaju na ulici i baš nas briga što smo na ivici. Oj, oj, s momcima sve se uvek lakše podnosi. Oj, oj, s momcima mojim nikad neću biti sam. Oj, oj, s momcima sve se uvek. I dalje Ozren planina, ono je Oštra Čuka, najviši vrh, ako se ne varam 1070 metara. Evo, poći ću malo na dole, vidi se grupa planinara dole u uvali, probat ću to da zoomiram, sve snimam modelom ono 400 Pro, do 10 puta može zoom kada je video snimanje u pitanju. Evo da vidimo. Zaista ovdje prelepo, vazduh je fenomenalan, oštar, čist. Dole neka stara kuća, inače ono selo Jezero koje je oko kilometar i po iza nas je baš veliko i poprilično naseljeno, s obzirom da su ovo planinski krajevi. Ne, ništa nije kao pre, samo noći besane, ili zbog nje, ili zbog muzike. Taman kada pomisliš na kraj, jedno mesto još postoji.
čekaju duhovi ulice. Te si noći pričao u snu, pozivao braću i mislio na nju. Čekao jutro da odnese taj prokleti osjećaj kad... Evo polako prilazimo vodopadima Ripaljka ili Ripaljka, zavisno iz kog dijela Srbije dolazimo. Dosta ima turista, pogledajte put kakav je, pogledajte prirodu, zaista izgleda prelepo. Naravno i ovdje ću napraviti dosta fotografija, nadam se da ćete uživati u njima. Evo još malo kadrova. Ovo ovdje mi deluje nekako jako tužno, kao da je ovdje mnogo razočaranih ljudi u ovoj pećini koji je svakako remek delo prirode. Ovo samo priroda može da napravi i niko i ništa više. Pogledajte koliko brojamica ovdje ima. Svaki put kada vidim te, moje srce menja ritmove. Tada znam da postojim samo zbog tebe. Svaki dodir, poljubac i tren, svaki osmeh, svaki pogled tvoj ostaće u meni i kad budem sahranjen. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu. Svaki čas i svaki tren mislim samo na tebe. Ti još nisi otišla, a već mi nedostaješ. Najviše na svetu volio bih da ostaneš. Za korak sam odludila, svaka tvoja reč me ubija. Volim samo tebe i nikoga više. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu. Kad sam sam i kad sam njen, svaki čas i svaki tren mislim samo na tebe. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu. Kad sam sam i kad sam njen, svaki čas i svaki tren mislim samo na tebe. Nakon svih onih prirodnih lepota, evo nas u Sokobanji. Ovo je tursko kupatilo ovdje. Nadam se da sam kroz mogućnosti kamera sistema ova dva modela, dakle Honor 400 Pro i Oppo Find X8 Pro, uspio da vam prikažem bar delić lepote ovih krajeva istočne Srbije, planinu Ozren, zatim one vodopade i evo pešačka zona u Sokobanji. Nije vreme
baš toliko lepo kao prošle nedelje u Vrnjačkoj banji. U svakom slučaju vredelo je doći, vredelo je vidjeti sve ovo. Oni vodopadi, ona ripanjka podsjeća dosta na Đokine virove. Ali da je lepo, zaista je lepo i uvek zavidim na neki način ljudima koji žive u ovakvim nekim mestima, a ne u nekom gradu gdje je samo beton, zgrade i ništa više poput mene u Leskovcu. Evo da idem malo telefoto. Senzor, simbol Soko Banje. To je to. Svaki put kada vidim te, moje srce menja ritmove, tada znam da postojim samo zbog tebe. Svaki dodir, poljubac i tren, svaki osmeh, svaki pogled tvoj ostaće u meni i kad budem sahranjen. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu. Kad sam sam ili kad sam njen, svaki čas i svaki tren, mislim samo na tebe. Ti još nisi otišla, a već mi nedostaješ, najviše na svetu volio bih da ostaneš. Za korak sam odludila, svaka tvoja reč me ubija, volim samo tebe i nikoga više. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu. Kad sam sam i kad sam njen, svaki čas i svaki tren, mislim samo na tebe. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu. Kad sam sam i kad sam njen. Mesto Lipovac, manastir Svetog Stefana. Evo pogledajte one stene i onaj krist na vrhu. Ovo nam je posljednja stanica pri povratu kući. Dakle, mjesto se zove Lipovac. Konačno malo sunca danas. Očigledno da je rekonstrukcija manastira. Svakako ću napraviti i ovdje nekoliko fotografija i posjetiti manastir. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena, istok i zapad, divlja plemena. I Miodrag i ja smo se vratili nazad u Leskovac. Evo Miodrag parkira auto, ja krećem polako ka stanu. Dakle, obišli smo Aleksinac, onda smo prošli kroz Soko Banju i otišli skroz gore na planinu Ozren. Obišli nekoliko sela, selo Jezero, jako veliko planinsko selo što me iznenadilo, zaista ima velikih i starih i novih kuća, ima i mladog stanovništva, a s obzirom da je selo poprilično udaljeno od naseljenog mesta, to me iznenađuje. Obično takva sela se jako brzo prazne. Zatim smo se spustili dole i
oni vodopadi, ona Ripaljka ili Ripaljka, sve zavisi iz kog dela Srbije dolazite, zaista su fenomenalni. Proveli smo nešto malo vremena i u Soko Banji, nakon toga smo se vratili i obišli manastir Svetog Stefana u Lipovcu. I evo nazad Leskovac, polako montiram sadržaj i izlazi vlog broj 2. Ukoliko niste odgledali onaj prvi, pogledajte. Dakle, tada smo išli u Vrnjačku banju, također smo obišli razne predele. Potrudio se to prikažem maksimalno korektno kada su telefoni u pitanju. Dakle, prošli put sam poredio Vivo X200 Pro i Oppo Find X8 Pro. Ovoga puta sam to činio sa modelima Honor 400 Pro i Oppo Find X8 Pro, s tim što je sav video materijal sniman modelom Honor 400 Pro, a fotografije je naravno naizmenično. Ukoliko vam se dopada ovo što radim, lajkujte, podržite me na taj način, pišite komentare i nadam se da će biti i vloga broj 3, a do tada čujemo se i vidimo u recenzijama ili nekom live streamu.